ngibonga unkosikazi engihlala naye umthola umuntu ongakhompete hlala ku forum kuze kushunyayelwe ngami emathendeni kuthiwe uyashumayela kodwa uhlala ku forum. Bonga unkosikazi engangimthathile inkosi yami ongazange ashintshe kuba ngabe ngangithatha omunye ngabe ikhaya lami labhidlika. Pho nganele ngathatha ngashaya inhlanzi kuFaro uthi ayiphele ngapha ibuye ngakimi. uJehova wakhweqa imikhono wayikhweqa kwakhweqeka wayikhweqa ngamangala. Uyabona kuma uJehova esekubusisa abanye bajika khona la ibandleni ohamba nabo bese bahamba bayotshela amaScorpion ukuthi akashumayeli kuphela nibomcheka ungathi uthengisa nephilisi. Bebangekho ngesikhathi ngitshala bebangekho ngesikhathi ngihlupheka kodwa uJehova nasangiphakamisa bathi uthengisa iphilisi. Hayi ngiye ngamtshela omunye weScorpion ngathi baqinisile ngiphethe amaphilisi angconywana mina ngithengisi la owaziyo phela ngake ngaba isikhulumi kanye noMabu uMandela lapha esibhedlela sabantu noko abangabi kahle engqondweni. Nangifika Khoza fika bonke abaku program balindile kwi room nyangena nami bathi siyabonga uGumbiso khona sesilinde uDr Nelson Rolihlahla Mandela naye uguest speaker la salinda ke wakhohlwa isibhedlela noko sabantu abangathi kahle. Lebala wafika okaMadiba uyamazi ke wathehla nje wabingelela wonke umuntu. Hallo ungakhohlwa isibhedlela noko sabantu abangathi waphumile wabingelela. Hallo khona indoda yayingekho la ebantwini yayikhiphe yodwa ngengqondo ngeke isuke le ndoda engqondweni yami ihleli phezulu kwetshe lapha ngakhohlwa sibhedlela noko hamba bingelela Mandela angazi le ndoda wayithandani iphumile ihleli yodwa lapha wahamba waya kuyo. Nathi ke ngoba siyicukuthwane zosuku salandela singazi ukuthi uyofunani kodwa kulento ngakhohlwa sibhedlela noko sabantu. Wafika kule ndoda angazi wayithandani wayibingelela. Hello, I'm Nelson Rolihlahla Mandela. Ungibani ke wena? Yambuka le ndoda ngakhohlwa sibhedlela noko yambuka le ndoda ithe sayimbuka yathi na imphendula hayi ufike kahle banamaphilisi amahle la. Nami ngafika la ngiyibiza ngoMichael Jackson. Bangilapha la nawe njengoba uqamba manga uthi uMandela baza kulapha engaboni ukuthi ukhuluma noMandela impela. Yinye into engayithanda kule ndoda banamaphilisi amahle la. Tshela umakhelwane makhi ayikabi banamaphilisi amahle la. Hey siza kulapha mntanami siyabuya into zakho ayathungwa amanet nabakukweledayo imali yakho iyabuya into zakho mazingadliwa ngabanye abantu.